Beli pi baro yang subhai pi shikatup kubor mentagajan miat shaban pai kubor ki babnya ini pechwai kimat bekongsan. Ongga Presiden Keri ka Draupadi Murmu ba ka jing penek pensa ya ke Mariang kan penem ia ke Pertai. Beliau Menteri Ketnat ya dari ya ke Jaka ai jing Sumar ke Shipotli ke Jelabat Union Territory. La pelong ya ke State Level Student Science Seminar ajar apulai lo ke pang pedeng millets as superfood or diet fat ha Meghalaya Bharat Scouts and Guides. Bat kentu Menteri Kerap Keriang u Mansuk Mandavia ya ki nongrep ban penduna ya ke jing pendon kam ya ki sbo dawai. Ki kubor ke babnya. Ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu kalau ong ba ka dei ke kamram jongi ban yada ya ke hok jong ki nongrep bat ya ke lawai ke jong ki namar ba ki dei ki andata lani ki nong penmi marbam ha ke pertai. Ha ba ple ya ke jingelang beningkong halo ke hok jong ki nong rap hanong ba Delhi mentaga sngi ke Presiden kalau ong ba Keri India ke don hadu sapusan hajar teli ki jat jingtung bat bun jat ki jing thau bat da ke jingla ban yada bat penek pensa ya ki ngin sala ban penem ya ke pertai baro ke wei. There are about 45,000 species of plants, which is about 7% of world's total. In terms of biodiversity, India ranks as one of the nations endowed with widest range of plants and species. This rich agrobiodiversity of India has been a treasure trove for the global community at large. Our farmers have toiled and enterprisingly conjured local varieties and plants. Menteri Ketnat ya dari Rajnath Singh unplih duk kendai poteli ke projek na ke benta ke Jaka ai jing Sumar balabai tingka da ke Border Roads Organisation ha ke jing lot jing sep ke Balong ar hajar kendai spa sap huai kelur tingka hajamu bat Kashmir menta ke Sngi. Agajuk kepor ula peliru ia ke jingking kelas Nyopo RCC Devak Bridge ke Bajrong South Spa arpu point kendai mitar ke surok Bishna Kol Pur ke Badon ha Samba District kene ke long ke Badon kam ya ketnat ya dari bat kan kentiu ke yok ke kot ha ke tei ke than ya ki wei pat ki project on supply lingba ke video conferencing. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को तेज किया है और साथियों आप सभी के प्रोजेक्ट्स यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स और काम करने का तरीका इसे मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूं, एक बहुत बड़ी इसे मिसाल मानता हूं. Director Jong Ketenat School Education and Literacy Swapnil Tambe la Banjur lo ke Jingbam Bantei Naba kani kanyarap ban kentiu ya ki sap ki phong bat ban penpro ya ke Jabieng hagajuk ke po ban penyo ru ya ke kot ke khia ula ong ya kani ke State Level Student Science Seminar ajar apulai lo ke phang pedeng millets as superfood or a diet fat kabala long hash long mantag sngi isofi balarisha rangthong na Little Flower High Secondary School ila shajiet ban mi khmat ya ke jela ke National Level Science Seminar hau banai risau. There are so many benefits that government of India, government of Meghalaya, everyone is pushing for the promotion of millets because it's a superfood, and unfortunately it has not got the recognition it deserves. There is still lots to do, and I still remember last year when I was VC Tura, we along with the KVK, which is the Krishi Vigyan Kendra, we organized a millet mela where they came up with 40-50 varieties of products made of millets. Menteri Kesoka Pedeng ubadai pej ekatnat chemicals but fertilizers Mansuk Mandavia ula kentui ki nong rap ban penduna no ekjing pendon kam mi kisbo dawai ke rap kriang jongki. Abakran ba ki nong mi khmat jongka Kisan Samrudhi Kendras Dr Mandavia
Ula ong baki kisan samrudhi kendres kilong ki jaka berpelilat ya ki jing donkam jong ki nongrep kum ka jing shim nomuna ya ka kendau ka jing penyo ya ki sembai ki berbahabat kum ju ru ya ki jing tip shepang ki berbun ki skim belawan ra da ka sokar kemi. Ban pensa akan mau ya ka lingkuk senam berapun riau jong ka United Democratic Party Youth Wing mentaga sengi la pelong ya ka program ka berkerpang. Hagan nega program la pelong ya ka jingsa me ki mar badon kam she ka yeng sumari ki kena rit ka badon ha mau sentai ri bohoi district. Hagan nega program la don ru ka jing selok bat ki tu ki kena ki basyong basa hagan ne ki yeng. Aga jingile kai cricket mentaga sengi ke India kala kamai kendai poron bat dono ar wicket hagi katlai point sun over persya ke Sri Lanka haga Asia Cup ajar apulai. Haga basdang jong ke jingile kai ke India kala job ya ka jingi kenting pisa bat kala jiet bantiet ningkong. Rohit Sharma bat Shubman Gill kala sedang ke jingile kai. Hindin ke sengi ke India kala job ya ka Pakistan da aspa abu praron bat keni ke long ka jingrem ka bahetam ya ka Pakistan persya ke India ke jingile kai cricket Blatip kum ki One Day International. Mentapan inya pe ya ke jinglong jaman ke sumineng hasilong ka jingshit ke long apsan point a degree Celsius bat ke jingkriat ke long khat nyo point sa degree Celsius ka jing sengam gau hau ke long prabu pran shispa men step bat nyo punyon shispa jan miet. Kala abandon ka jing hap slap bagi kat tu kat ni ki jaka. Syaban poi syaka bekut jong ketuk kubor ni pek biang sa asien ni kini kimat mekongsan. Ong Presiden Keri ka Draupadi Murmu ba ka jing penek pensa ya ka mariangkan penim ya ka pertai. Beliau Menteri Ketnat Yadari ya ki jaka ai jing sumara ke Shpotli ke Jela bat Union Territory. La pelong ya ke State Level Student Science Seminar aja apply lo ke pang pedeng millets a superfood or a diet fat Meghalaya Bharat Scouts and Guides. Bat kentu Menteri ke Rep Keryang u Mansuk Mandavia ya ki nong rep ban penduna ya ke jing pendonkam ya ki sbo dawai. Te parlok na ki tu ki kubon la poisha bekut jong tuk kubon jing mentaga janmiet hadu ban yashim pilachai ke sengi haga juk ko po kbreshi boni pi baro.